Mopat kidan bun kiba itu enga kidan bun kiba pediang smubha kacibalet ngayo kasya ngayo kumta ngayo banyak keren yang pana but kacibalet kubangila pensyai na menai kibuni kiba ongba la mi Islam pelat la dirpor tegi ya kabanga la pensyai ru pe pulu hendai petserum seneng jumpi Haba ki babun ki Allah dirpor kumnogan yung new candidate tang suppose ni wala banwanra hadu kat ni ngot kibril bansyang ban singap ya ka ay baudan ban ong hagni ga janmit tang suppose ni ngamdi ubriyo badan lupa politics ngampa jubot inu ngamdon nong yalam habang lawan sani siya mopat ngamdon nong yalam Ndai da kajing alam jong ublay ngaku ante hasmit ngapoy iya ngasyang ngakhya ta jinggot jingput khat ang era ta banyang election de kaba e sisa namar ngayang election kelom bisa ngaliwa sa egin kita gibriyo kibantray na benta jonga ngaliwa sa egin kita gibriyo kiban lang kung habrang ikran akin nang way kidalal mo ngila banong Ngaliwat si egennya kita ki election dalal kiban yalam banteni fru kalau ka bae ha kalawan mo ta jingmut nayeng syuman ne kumbapil amut mufin tambang sisian bangla decide banyang sisian bangla yo ka jing pensay no blay banyang anyang bet mau blay pun sa pelilenting Tangkum lesai lak dan berfon step nombor 4 Ngaprai hitip membangkam pada penpau kerteng Sa penpau 4 Namar kibun ti gini kinong kway nga konstituensi jungi Ngati nga sa kway berubah mo Ewa kung tatapter Hakatay kuwi kasngi nga tangan mo 4 penong Don kam sa napentor Tinggi ada pelang pocket meeting lo sa pentor Si pentor ay yang lo ayo Nantang ang upat pentor pelong Tangdon kam syuk sana lang kerding sana siap Tangdon kam sana napulu nakulop Tangdon kam nanong mensong nalumpira nadong kamon nong mensong kadi kabahit hakabut Babang taman nakasni man nakapor Kisudan ri kibriyo bakendu syarum seneng Kisudan bamibuan penyeng election mo Di ayo nombor zempi. Ngalai cayau ru menen ngalai cayau akan tu lainwat kita ki longkumi. Ki badai na pentor. Ki ba. Ni kemen bhawa phil ayeng ngila nang penkeren na benta zempi. Ngalai camat pren ya kundu lainwat ki kena samlang ni nombor 4. Ki ni kemen bha. Ngila dan kalian zempi. Ngila chani sa dreamland. Sturu kundu kacabayat. Meneng ang ang fish ni daga kaliru batan gibril na taksi ba kublay lo pilayeng de perkhat ki ha ko to nga kuloy mga nel aslam palat mangibaro sanpro kliks na mayat kumabhi ang chingya lenti jong gini sanpro kliks nam jong kadiga jela Meghalaya Nila Shem Shibun Tili ki ki jingsong ski ki balawan naka jingba miat bet ya renti jong kesencar kada tanga kini ki kendiat benai hamukro balaigan kadang katu ka jing syaksiat ki brio jungi hamukro wala ka mukro kamdai kata ka disputed ini ya ulur syahim nyuta ubudai udol senam jungi berhadu mentah ya kitu ki bala penyap yu dan pelat lut wala ki ladang ki video evidence ladang ke video balaikin kitu kita ngat ladang ni pas ka motor balaikin hadu mentai untuk motor 4 lak balai ai balaikin ni kitu ki beri besar motor lahap ban pensna yang dah sarkar kata mengi
Kitarari traumulok. Ngidang hapan sa uway, ngidang hapan sa hikiyeng bajok kapay. Kapay ginongway pat lasnay kapay kiyeng pakidulang. Balay kan? Kalas moment, kipata kila kadang. Uniweiru ulawan ay pisau, uniweiru ulawan ay kitiar gitar, uniweiru ulawan ay kaniya katay, ulawan kular, ya kata rekam kajam bakunta terter. Haga mga por bapeta umnang syu banjit, yano banjit, hakum kata kapor ngan sami. Bat ngan saya kod, ya kata election. Kan umbam tak ondolong iudu tribe umbam. Balay. Naman ay hikay ni na do bangin rit bangin duay so bangin bam. Ibnay so election oh baki win di pa ba banya lek siying jong MLA siying jogi candidate banya lek pan boss bala selang mata so snem shipo banai sam snem shipo snem laso selang gajim oh ini lai panai di por ban penja selang mi pa ba kani ka por ka pinyo ban perkat pemai bansai kita kinong elam, kinong sandur, kiban lek syagiyeng dorbar tawan. Banuan rai kian ki baklan. Banun pinkut ya ka sinsyar ka kadar. Delo ka taganong rim nila seng ya ka party, kabang nila ay ka the voice of the people party. Kanong rim ka maningkong ka jingi kalong, ka sinsyar ka kadar ka bakut. O don bun ki batim ngi menta. Kyong ani da sinsyar ni siate ngi lasha. Kerwit lut ubam les ni umdang gambanting. Data unong tu ubating yung pulit lamberu. Berapa bahabu ya kalinti ulay utong pulit. Dena. Unong tu tesin iyo pulit lamberu la pela kapet. Namar wale ka basniu. Kibale ka babhakim don gamban shifting. The voice of the people party kanung shim ya kabor haktiban penhiar keput yung patba boluluy The voice of the people party kanon ra ega sinshar ka kharar ka bakhoy. Habang yung ka sinshar ka kharar ka bakhoy, kamot katma persya ega bamsa. Lanang ipat job ega tma persya ega bamsa, kamdan jingmot pangin kren ega je jo patba. Kadon ka jing jelay ka persi jo ka bamsa hagini gisngi ke bamanta. Kala hiar kerjan ka jela Meghalaya, namar balay la jelay ka bamsa. Ni iki kam bamsa itip iki ta kiskam ki baper ki badan hagane ga jela ga ji thung nong i kairu mi scam penmi boarding ru mi scam ukharu mi scam ga bot kiai ki bam yai bet yai rinti ki kenrum ki kenram ki badan ka jing bamsa ka bajur kakam ga jamru layak ren Habashit day habashay ladam dan pisama tatam yokam. Dalat kam pulidru nalor la mare la pinchitom yeldi la itnak kamet kaphat la wandur kamet kaphat la ban mare empat biang hapelang sa kapisa ban kam. Ni magajuk kabang i dalagi jong ikmat bagi skor dan lagi jengki skor ya ke jing cersi juga bangsa ke china mar ke takadau ke thma ke ningkong ke jingi kalong persya ya ke bangsa